Украина арбелері Маринка ве Краснопилле қасабаларына душман ұжымыны ұрып қайтарды. Баштапта білдіргенлеріне көре, Рашеслер Славянск, Краматорск ве Бахмут тарафына илерілеп олмай. Ежғалжелер Краматорск ве Бахмут йөнелішлерінде яңы ұрышларға азырланғаны қайдетілді. Шу сырада душман бұтын жебе сызығы бойы чешет артиллерия системалары ве ракета аты жетірті батларынен атеш açмақта. Окупанти завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів в районах Володимирівки, Павлівки та Новоандріївки. Чергова ворожа спроба наступу у напрямку Мар'їнки повністю провалилась. Під вогнем наших воїнів окупанти ганебно побігли назад. Руслар Харьков шehirine артиллерия системаларының ұжым etmesinin нәтижесінде 6 insan ilak oldu. Олар арасында 17 yaşında oğlan ve onun babası бар. Bunu Baş prokuraturanın ofisinde bildirdiler. Bazar ertesi күні sabah işgalciler Харьков'dan Kyiv ve Saltiv rayonlarının mesken mahallelerine ateş açtı. Sonki malumatқа göre 31 insan yaralandı. Onlardan 2 kişi 4 ve 16 yaşında balalar. Da 6 Rus raketası Mykolaiv yolunun civarına urdu. Bunun neticesinde bir insan yaralandı. Vilayetinin yolbaşçısı aytqanına göre, böyle etip işgalciler Ukrayna arbeleri, Xerson vilayetindeki Rus bazaları ve mermilerinin anbarlarını muvaffaqiyetle yok etkeni için intikam almağa istey. Ситуация какова, что команда президента была освободить юг, что не может не радовать. И чем больше, тем дальше будет больше гореть в Херсоне складов БК и вражеских командных пунктов. Поэтому передавайте там русским, что в окопах, что и до них очередь дойдет, что не отсидятся они просто где-нибудь там в чужом доме со сворованным холодильником. Найдет награда каждого героя. Руслар Одесса vilayetine 7 raketanen ucum etті. Pivden operativ komandalığında kaydetkенлеріне көре, олардан 4 raketa Karadeniz akvatoriyasından uçuruldu. Bir raketa Одесса vilayetinin Yalı kasabasındaki şahsi evge vurdu. Patlama dalgası bu ev yanında olgan binalar ve maşinalarga zarar getirdi. Da 3 raketa Одесса vilayetinin koy hocalığı topraklarına düştü. Yangın alevlenmegen ve hiç kimse zarar görmegen. Одесса vilayetinin Arbi memuriyetinden spikeri Сергей Братчук, işgalciler Одесса vilayetine ucum etip, yerli sakinlerge күчлі рухи басқы япа деп сая. Тактика ворога, вона визначена. Якщо раніше це були загрози, вони залишаються, але не було пусків з території тимчасово окупованого Криму або з кораблів Чорноморського флоту, задіяно авіацію. Цього разу те саме. Попередньо можемо сказати, що авіація злітає або з тимчасово окупованої території, або навіть з глибини території Росії. Sakinsiz қалған қой ортасында бір çoq яқылған Рус техникасы. Украина арбелері бір hafta evvelsi işgalcilerden azat etilgen Xerson vilayetinin Ivanovka koyunun şimdiki korunuşı nasıl olğanını gösterdi. Mında Ruslardan tek deşetli hatırlavlar ve яқылған arbi texnika kaldı. Yol kenarlarında işgalciler yerli sakinlerden hırsızlap kaldırgan Z tarifinen maşinalarını rast getirmek mümkün. Ukraina arbeleri aytqanına göre, Rashistler Ivanovka koyundan qaçqanda öldürülgen Rus arbeyini almağa unuttu. Koy azat etilgen son yerli sakinler jebe sızğından da uzak yerge ketti. İşgal etilgen Qırımda turistik mevsimi uğursuzdur. Ruslar jebe yanındaki yarımadağa kelmekten korqa. Bunu Ukraina prezidentinin Qırımdaki daimi temsilciliginde bildirdiler. Rashistler keçinlerde işgal etilgen topraklarının sakinlerine sanki dersini yana hakimiyet bere bilgen fırsatlar ve sözde Qırımnen integrasiya haqqında yalan aytı. Gerçekten ise Ruslar özleri jeng sebebinden Qırımga barmağa çıkmay. Yarımadanın Cenübi yalısı ve özüne çekici diğer yerleri aman boştur. Para kazanmak için yaz mevsimini bekleyenler ise ileride nasıl yaşayacağını düşüne. Qırım'dan işgalciler yolbaşçıları bu yaz zor dep gelecekte Ukrayn turistleri çok miktarda yarımadanı ziyaret edeceğini tarif etti. Tamam böyle olacak ama Qırım işgalcilerden azat etilgeninden son.
Халқара экология ве Тибет академиясы Қырым абитуриентлеріні беклей. Ярымада ишгалден азат етілмегенне қадар студентлер 2 ве стоматологияны дистанцион шекілде өгрене білежек. Орта тәсіліні алғанлар 1 курсқа, оқу фиотында Тибет тәсіліні алғанлар есе 2 курсқа кіре біле. Да чоқ мәліматны Халқара экология ве Тибет академиясының сайтында тапмақ мүмкін. Наш вуз має яскраві клінічні бази і гарних фахівців. Тому ми запрошуємо вас, щоб після перемоги України над рашистськими загарбниками Крим отримав своїх національних лікарів, кримських татар. Запрошую вас на навчання до нашої академії. Бұл күнлері дүния мұсылманлары Құрбан байрамыны қайдеті. Бұйыл Украина мұсылманлары шу жүмледен Қырым татарлар женг себебінден хач ибадетлеріні yapmaq үшін Мекке ве Медине кібі мұқаддес ерлеріні зиярет етіп олмады. Байрамның 1-ші күні саба Киевдеке Қырым мұсылманлары дини идаресінде муминлер байрам намазына топлашты. Раббимізден Русия башлатқан жеңгте Украина тезден еңмесіні ве Қырым ярымадасы ишгалжілерден азат етілмесіні сорадылар. Женг башлағанындан берілі Украина шарқында руслар тарафындан бір қач жәми бұтынлей йоқ етілді. Андаки мұсылманларының топлашмаға біле имканы йоқ. Қырым муфти Сайдер Рустемов қиын олса да байрам күнлері мұғаймамаға чағыра. Имканы олғанларына Аллахның оғынде құрбан боржыны еріне кетірмеге чағырды. Етнің бір парчасыны қалдырып, қалған 2 парчасыны мұқтачларға тарқатмаға чағырды. Чүнке бұл күнлеріні еркес байрам мұйтыны дуймалы. Қуанмақ керек, бір-бірімізді тебрекlemек керек, ақрабаларымызды зиярет етмек керек. İlk evvela anamalarımızı, babalarımızı, harbabalarımızı tebreklemek gerek. Torunlar mutlaka karbabaların, kartaların ellerini öpsünler, hayırlasınlar. Ana babaların ellerini öpsünler, hayırlasınlar. Birbirinizge hediye vermek, bu da sünnettir. Eğer kimsenin bir imkanı varsa elbette ki muhakkak kurban kesmesi gerek. Bir parçasını özüne ala, 2 kalan 3 parçasını dağıta, konuşusuna, fakaresine. Bu da büyük bir ameldir, sevaptır. Bazı ulemalar ile ise vacip dediler. Eğer kimsenin imkanı varsa muhakkak bunu yapmak gerek ve bunu kurban kesmesi en azından 3 gün var. 3,5 gün hatta bile var. 4. gün ikindi namazına kadar kesmeye mümkün. Kimin imkanı varsa muhakkak bunu yapsın. Ve son olarak böyle bir dileğim olacak. Hutbede aytkanım gibi ilk evvela 1. ders kurbandan Allah subhanahu teala istislam olmak, teslim olmak. Allah subhanahu teala teslim olup biz bütün belalardan geçeriz. Ve muhakkak kazanç Allah subhanahu teala bizge bağışlayacak. Kurtuluş bizge bağışlayacak. Muhakkak biz öz hayallerimizge erişeceğiz. Vatanımız azat olacak, düşmanlarımız yok olacak, devletimiz hayırdan tiklenecek inşallah. Украина президенті Володимир Зеленский Украина ве дүния мұсылманларына Құрбан байрамнен хайырлады. О еркеске барышық тілеп, ойлы ел келечекте бірімізні сербез Қырымда хайырлайжақмыз деді. Құрбан байрам – це особливе свято, яке вчить жертовності і спрямовує людей на добрі вчинки. Я хочу привітати зараз усіх мусульман України і світу та побажати, щоб панування миру відновилося, а всіляке зло завжди програвало. І що швидше, то краще. Цього особливо очікує кримсько-татарський народ. Я вірю, що настане рік, коли будемо вітати одне одного у вільному Криму. Курбан байрам ан-Низ, хайрли ве мубарік. Олсу. Вітаю з благословенним святом Курбан Байрам. Слава Україні!